Zo Revelation channel clear tu song te pathian ni chibai vek ule. Galilee Gospel pathumna. Lukabung ni chang somli paruk. Tin heti hi ania ni thum china chuan pathian biak ina zirtir tu te zinga thua an thu lo ngai thla lo zotin an hmuwa. Isua kha kumtinin anu le paten Jerusalema kalhen kut mang turin an shuai thina. Kumsom pani atlin kuma thil thleng hi achin chia tlak le pathian biak ina zirtir tu te zo na alo zot ti kan hmu. Christian sa kholung phum le ring tu te nuna bet ngei tur thil alo tia chu zo na alo zot kha ani. Christian te hi khovel sa khozinga ma ni le ma ni zo na in zot na saber an ni ti in mithiam ti chuan an soi. Zo na zo a chan na zo na ma ni in en let hi ring tunun mason na ra bi poimo ani. Immanuel Kant philosopher khan ahun laya khovela thalo ati deuh mai asoi chu Sorkar sipai kaushan le mipui mimir po zo na zo thin emo zo na dong song thiam an om to lo ti kha ani. Thil diklo mureng sia ma chona adiklo chan po zon ngam lo te hi Dietrich Bonhoeffer khan khovel ti chetu te alo ti hial reng ani. Juda namzia a hian zo na zo a soihova asiam thatna emo mason dan kong zon hi abetlata hei hi isua po khan tangkai taken aron mang ani kha. Den sonor le so singer te chuan an le khabu Startup Nation ti a chuan Israel mi ten zo na anin zot vak hi chutspa ani tin an ziaka thil thazok achwa theina turin zo na an zo thin. Amartya Sen, Indian economist le philosopher chuan India ram le khovel mun then khata sarkarin thuna ina aman suala wanga mipuiten zo na po an zo ngam to lo na le zo na dik zo tur po a danin a khap thu asoya hei hian mason na le mishing din mun ati thuan opani hetiang deu chia hian kumsang ni somni kan man liam ta ka kan nundan kan chung kunundan le kaushan khotlang le sarkar nundan thlenga kan zo angai ani kumsom pani mi Galilee rama Nazareth thingtlang nau pangpoin an khopui bera an mun pui ber pathian biak ina zo na alo zot khan zirlai thatak min zirtir ngai te se